Pozdrav cijenjeni gledalci. Vozimo se regionalnim putem R444 i trenutno prolazimo kroz mjesto Dabravine. Regionalni put R444 je dužine oko 49 km i polazi od Podlugova preko Brezje do Vareša, a zatim preko Šiminovog potoka do Podkamenskog. Na dionici od Dabravina do Vareša imamo nekoliko skretanja i isključenja sa regionalnog puta za obližnja sela. To su prije svega Budoželje i Striježevo, a upravo prolazimo kroz mjesto Pajtov Han. Pred nama se vidi željeznički most iznad isključenja sa regionalnog puta i to je isključenje za selo Budoželje. Za nekoliko minuta vožnje stići ćemo na mjesto gdje se odvajamo za selo Striježevo. To je otprilike na udaljenosti 8 km od mjesta polaska, to jeste od Dabravina. Koliko to niste do sada, pretplatite se na kanal kao znak podrške za naš rad. Vama je to besplatno, a nama mnogo znači. Upravo dolazimo na mjesto gdje silazimo sa regionalnog puta i skrećemo za selo Striježevo. Dužina ovog puta je 5 km i potrebno je otprilike 5 minuta vožnje za dolazak na odredište. Tokom vožnje ovih 5 minuta možete vidjeti koji je nagib puta prikazan u postocima kao i nadmorsku visinu izraženu u metrima. Put kojim se vozimo je jedan od načina kako možete doći na Striježevo. Drugi put kojim možete doći u Striježevo jeste iz grada Brezje preko takozvanih brda, gdje je prvobitno i postojalo staro Striježevo. Selo Striježevo spominje se u Vakufnami iz 1516. godine i vjerovatno se nalazilo na mjestu poznatom kao Staro Striježevo. Od prvobitnog sela ostalo je samo greblje, Mezaristan, koje je poznato pod nazivom Hamzino greblje. Na lokalitetu Starog Striježeva u zaseoku brda rođen je pisac Novak Simić 1906. godine. Školovao se u Sarajevu i Zagrebu gdje je završio ekonomski fakultet, a bio je urednik izdavačkog preduzeća Zora i glavni i odgovorni urednik časopisa Republika. Na Striježevu u zaseoku brda također se nalazi nekropola Stečaka, i to pored ceste koja spaja selo Striježevo sa selom Kokošić, to jest alternativni put koji veže Vareš i Brezu.
Stariji stanovnici sela Striježevo pamte i napominju da je prilikom gradnje alternativne ceste koja spaja Vareš i Brezu, put koji presjeca nekropolu brda, i kada je određeni broj stočaka premješten, te je ubrzo nakon tog čina mjesto Striježevo zadesilo veliko nevrijeme kako dotad nije zapamćeno. Uskoro stižemo na Striježevo. Striježevo je naseljeno mjesto u sastavu općine Vareš Federacija Bosne i Hercegovine. Rasprostire se na površini od 3,21 km² i broji oko 350 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva. I nakon savladavanja visinske razlike od nekih 200 metara u nadmorskoj visini, dolazimo i gdje se prebacujemo sa objektiva kamere na objektiv drona. Pogledajte video do kraja jer slijede lijepi kadrovi iz perspektive drona. Uživajte!